Kani ketika batesi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balawan rasha pi da ka orange nisan, lom so po niya fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Hagini kisngi bamanta namar ka jingkiyo ka Jingpyntrei bat ki Malngiang hakaleng kanong ba Shillong. Ka jingkrdo omru ka nang kiyo kat nang mi kisngi. Kai ka bakatnat public health engineering jong ka jala kale ban penbet penbiang ya ka jingdon kam jong ki nosong snong. Hakani katayo ka batesi TV kalayo bantuat jingmon na menteri sarkar ka jala ubakmi ya kani katnat uba Samlin Malngiang. Haba juba palor ka Greater Shillong Water Supply Scheme Phase 3. Uni menteri sarkar ulaong bakatnat PHE hadu menta kalala ban Jingpyntrei Shaid ya kani ka projek samom bat kumbakalong hadu menta ya ka jingtan lala ban penpoi hadu apor Shillong. Hakabede ba kajingha ban siu pisa dakatnat PHE syakatnat PWD haswa banti ikirut surok bat bantani ki pipe nagalang uba Samlin Malngiang hakani gasngi ulai tho ba kumba kalong menta katnat PHE kamdan kamsyo ban siu lupai kini ka pisa syakatnat PWD bat hakabede pat ba kijaka ki bayaleng ba ka Shillong Containment Board ulaong ba ka sarkar jala kan sim kia ban yakren bat ki board jong kani ka board khanang ba ka Jingpyntrei kam yakani ka project samom kan long ka bayat ben bat anla ban pendap no kloi. Ini bagian kerja Shillong Water Supply Scheme. Di naksi sini update ya ni, bagai kam haru, bakal komentar kaya baca cari. Iran katu kat ni kam kena sangat penting. Hak ini ban li yang ini pipe, hanya Shillong. Tapi kini komentar kita dalam proses. Nak lihat ke engineer juga PHE, bagi executive engineer juga PWD. Kenang kini pipe, hanya nak site kepada Jingpyntrei semua. Bagi nyon penyat, bagi mereka bercuti. Dan tertarik itu kam namar kapan wet di kipai ba bayan dengan le kat kum kecing betha kecing pembetlang masundap banti itu kipai ngide ban restore itu kam wet kenang makan dan tak kecing blok kan nong ba Shillong teman tak kan itu laya site teman ini bukan kon mana ikut lagi bagi mereka proses mata bangun nu try ni Shillong layo hebat sedang katu ni sedang pembiayaan ni kam cak suatu kamdan dah meeting kebanyakan banyak penbet dah Gswss jemon dan hari mentangi lah esok dah meeting lah asin batu deputy chief minister badi pet ya katnat piludi nak yang tengah komisi PHE bad ringkat ki officer PCE jongkap piludi bad PCE jong PHE ringkat bad ki executive engineer pilih pet banyak di pipeline jadi ni rok mira kena Gswss jemon bagi ni rok kampanye saja. Ya habis bagian niru nak kalian ke PHE baru cerita habang isiang ini dikipai makin pelik ni ban dipset ya ke bisa ke jongi PHE secara pilih kum kata ka dipset mo hari mentang himle isu kum ta amar kadi ke bisa government hi nimdan kam su ban dipset ban pha ba ya sang sun PHE ni sa dipset ke PHE ber support ka pilih kam ta kalong direct bet bakal lehi bet ka PWD ban restore de support pati ka PHE. Itu bahawa beli ni pipeline seperti bidang gaji untuk hold bagi defense laut ni. Tentang area. Kini kita bentang bagi keli, awak kalau berdua kam, terhadap bentang ini yang yakran, kumno bagi yakran nak level jong student start, habis dia bagi defense, bangun kuat iki, bangun bangun sa bangin siang ini pipeline, bangin penyai dam tu. Makam dia bangin kiri aja ka, kalau bentang kerja dan kam sampai ba, bangin penyai di pipe. Dan nak yang jong siam ro lah, mencuri kan ni. Matrai kini kisah usaha kau yaki kenang mengenai projek penyaji buat. Nanti tentang apa defense, apa containment lu kita nampu. Nak lihat juga department ni singkir lah ya ni. Mana try lah kumno. Hari ni ki benar ki mentah ini yo ban penyaji buat no kenang bahkan musa tengah kam. Tapi bahkan orang mentah kau umur kelapa ya. Hadu nanti apa upar Shillong rumah nanti. Tapi kau kelapa hadu untuk top di atas si kau kelapa yang nanti. Tapi ni hari ka kubur hatam bahkan department mentah. Apa sistem tam bila terberba nadu dong tin apa mau flang dong ti banyak di pipeline ke bahaya tapi ni kalau macam job bakrau ontang ya department ya wat ya kasarkar MDA hi berkoi ta nagel jongaro ngapit ngalapit bah ngala besar ni ha ni haro ni ke jingcut jung ni ka ang ti amar ti ka hi gadi ka tahu ba ka jut gadi bidang jingti siap te ni mak laj ya ka taru te nagel jong ka department ini kira persang kumno ban balance ban ati tu ki chemical ang te po flang tatang ni ai palap ru kas niu no de ka umbam di kamlong de ngira persang hi kumno ban don ka kot ke kia bangi ai ko
Jadi soal pelak kimika ru kak tak dia. Jadi ni turut di kita ni kendat konsoi. Dari kembakalong mentah tangi kalau balance, kalau wadah piru tak bagi bagi. Jadi kalau biang ha, jadi pet nak sekapor ni nilai le nak task force nilai penpen. Kumno ko kalong, katno kalaj, kumno ngi pelaj, kumno ke jinglong ko ni dah tahu suat tik patik suat bikin air dah sampai bang. Jadi ni mai tu kumala keren tu moi kiong mensua kila komplain, tinggilah palek atas bonihu, medi ka kiong ka long fit na bandi. Jadi lah yo yang tak report dan huruf yang kam penjektai kalau babiang bandi. Jadi wala kataru ni nak penjana cucu, ya ke ke bawa ba jongi usno tenan udan ke cincania bandi ko tak nanti ke ban kampung ko cucu. Nak liang ke department ni ke simkia ya kan ni ada mentah ini kesini. Tapi buat thong bah ni ke tentang national sport scheme history lah pendat lah tentang semua. Kejimbu thong ke jongahi kalong bet pendap. Andai wat ada kamdai mentah kesenam ru kejimbu thong hi kalong ben kloi kat bala ya kan ni skim kenang ba kan no kejimbu toy ba mat kham tam ke chakta kum ke area maulai siti area nong thamai siti jadi ke area ke bala chakta ba adu mentah menne situ epi ki pai ba jong tigi time ki tiet ko ti kilawan kendu ki rang ba sinong ki nong song sinong ki riu rang ba ban ki nong mikmat jong ki tu ki area kum no banyak kan halo kan ni ko te mentah nak la jonga kum ka department mat minister insa dengan pek bangan penstat ini kam kenang ba kibriu kiba dan kami ni ko na ni ka history kin yon penon kam no ni kan ni wa piong piru kalau ke basisa ngaru ngalap dalam kijong hikmat itu ki tangki ki ban suaban supply saki house connection dan saki dong fair kalau pun maka nang tu kalik pun ba pun kebalik dan raya kan ni bentaro mentang la sedang ban initiate meter system mentang la kot tendar kap tu kan ni in sedang suana kan ni ka junction hang ni po jil road ni pe kumno kalong kumno kaya bat undala itu bakan ni kaya rap ha kemun in pensurut ban le ya pro kawika habe de kata pilot project kemala le hang ni po jil road hang ni po kiting road te kata ro ngasio jitip na pi te ngan sakot i ke usa janga ke ega proses neka long sukses le em kata ka project pilot project hang ni po kiting road kenang bangan tip bangan cimbat ni de step nakafiru mas betul ifi markum bakal mentah itu ngai bang inang sedang berle pilot project nam tak metering kita tanjer road buat kita plus jari